Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je razgovor sa Srbima na Kosovu jer strahuje za njihovu bezbednost. On se uverio kakva je vlast u Prištini, pošto je na pregovorima u Briselu premijer Kosova Aljbin Kurti umjesto formiranja zajednice srpskih opština predložio stvaranje nacionalnih saveta manjina. Za to vreme predsjednica Kosova Vjosa Osmani je raspisala lokalne izbore za 17. oktobar. Kakvu budućnost imaju Srbi na Kosovu, to pitamo direktora kancelarije Petra Petkovića. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Reakcije su razne. Danas smo baš pročitali u Blicu kako je komentarisao i kako je video jučerašnji susret Lajčak. Kažu da su bili otvoreni oba lidera u vezi onoga što se očekuje od dijaloga i da su potvrdili da nema drugog puta osim normalizacije odnosa. Vi ste bili tamo. Kako je to izgledalo? Da, juče smo se vratili iz Brisela i verujte, šta mi je prvi utisak je sljedeće. Mnoga čuda smo videli u političkom radu do sada. Ali ono što se juče dešavalo u Briselu i ponašanje koje je imao Aljbin Kurti je, verujte, čudo neviđeno. Kako se on ponaša? Ajde, približite nam. Mi generalno možemo naravno da steknemo utisak iz dosadašnjih izjava koje smo pročitali, ali kako je to izgledalo? Dakle, ono što hoću prvo da vam kažem, da je razlog zbog čega je Kurti došao u Brisel na nastavak dijaloga, iako on to tako ne vidi, jeste i isključivo kako bi pogazio taj dijalog. Dakle, to je bio njegov razlog. Da je jednostavno svojom provokacijom, svojim ponašanjem, svojim istupima proba da iznervira srpsku stranu i da kaže da ne prihvata i ne priznaje ništa od onoga što je bilo pregovarano u posljednjih 8 godina. Dakle, dođe vam neko ko sada predstavlja prištinsku stranu i kaže mene ne obavezuje ni zajednica srpskih opština, ni briselski sporazum, ni sporazum o energetici, niti ostalih 48 sporazuma na koje je svoj potpis stavila i prištinska strana. Dakle, to je neviđeno ponašanje. Pritom, on sve vreme govori kako treba da se međusobno priznamo, sve vreme govori o tome kako je to on hoće da kadrira sada i u centralnoj Srbiji. Pa, kad smo predložili da govorimo najkonkretnije da rešavamo pitanje nestalih, on bi sada da se bavi pitanjem, dakle, ko vodi komisiju za nestale u centralnoj Srbiji. Pa govori za gospodina Odalovića da je Gering, Goebbels i tako dalje. Dakle, njega ne interesuje ni pitanje nestalih. A upravo naša strana je i prošle godine, kada su nastavljeni razgovori i na tehničkom nivou i kada smo imali kao prvu temu pitanje nestalih, zahtevali smo da se lokacije koje smo mi tražili od Prištine da se istraže, da budu otkopane. Mi smo poslali 10 zahteva. Od tih 10 zahteva odgovoreno je samo na jedan zahtev i to reč je o lokaciji Bunker, gde je pronađena cela porodica Šutaković, otac, majka i 3 maloletno dece i porodica Petrović, 2 člana porodice Petrović. Dakle, ostalih 9 zahteva i dalje lete, stoje u vazduhu. Priština uopšte ne želi da razgovara o tome, a kamoli da ide i kopa po tim lokacijama. Za razliku od naše strane, koja je odgovorila na svih 21 zahtev Prištine, dakle, 21 zahtev Prištine za lokacijama je prihvaćen od strane Beograda. Mi smo tamo tražili sve što je bilo potrebno i od toga, reći ću vam, najveći broj tih zahteva je rešavan u periodu od 2013. do 2021. godine. Dakle, u vreme ove vlasti, što jasno pokazuje da postoji puna spremnost Beograda da reši to pitanje, jer, nažalost, i dalje još 1639 lica se vode kao nestala. I ako uzmemo u obzir sve to što ste sada rekli, najvažnije pitanje se trenutno sada nameće. Kakva je atmosfera među Srbima na severu, a kakva na jugu Kosova i Metohije? Pogotovo ako uzmemo u obzir i najnovije informacije koje se sada provlače kroz medije, to jest da su Britanci bez znanja kolega iz Italije koje su odgovorni za Dečani pitali Srbe da li se slažu da kosovska policija zameni KFOR. Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, moram još nešto da vam kažem kada je reč o jučerašnjem danu. Da su svi oni koji vole, a ima ih, hvala Bogu, puno, državu Srbiju, bili sa mnom u zgradi Evropske službe za spoljnu politiku juče
mogli bi da budu ponosni na predsjednika Aleksandra Vučića, kao što je naš tim bio ponosan na našeg predsjednika, kako se hrabro i odlučno borio i kako je odgovarao Aljbinu Kurtiju. Dakle, on je dobru lekciju održao Aljbinu Kurtiju na svo njegovo ponašanje, licemerje po pitanju i dijaloga i drugih pitanja koje je postavljao na takav način da ponekad, moram da vam kažem, i u određenim trenucima se tresao bukvalno ceo 6. sprat zgrade EAS-a, jer predsjednik Aleksandar Vučić je hrabro i odlučno branio interese države Srbije i interese samog dijaloga. I ako hoćete, evropske strane u tom dijalogu, zato što za nas ispunjenje svih tih postignutih i dogovorenih i potpisanih sporazuma su ključ za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Dakle, to je važno prosto svi da razumeju. Imate Kurtija koji s jedne strane govori mene ne zanima formiranje zajednice srpskih opština. Govori i poziva se na njihove odluke takozvanog Ustavnog suda Kosova. Poziva se takođe i na odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu. A znate da je tamo nažalost doneta odluka o takozvanoj legalizaciji pitanja nezavisnosti Kosova, zahvaljujući Jeremiću i Đilasu i Tadiću, u vreme kada su oni postavili to katastrofalno pitanje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i odluke iz 2010. godine. To su sad ti gorki plodovi sa kojima se mi suočavamo u ovoj 2021. godini. Ali evropska strana je bila konstruktivna. Dakle, u više navrata oni su ismirivali Prištinu i, dakle, Kurtija i njegovog zamednika. Čak u jednom trenutku Borelli je rekao, pa kažite nam šta od sporazuma za vas nije prihvatljivo, pa da razgovaramo opet o tome. Naravno, neće da priča o tome. Kada mu je predsjednik Aleksandar Vučić Kurtiju rekao da ne pomišlja da ugrožava bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, pravio se da nije čuo. Pravio se da to nije čuo. Dakle, hoću da vam kažem koliko je teška situacija i pozicija u kojoj se danas država Srbija nalazi. Na kraju Borelli je između ostalog rekao da će o detaljima tog razgovora da obavesti i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država koji je juče bio u Briselu. Čuli smo da je predsjednik Vučić rekao da se nada da će biti preneto baš onako kako je. Naravno da se nadamo i mislimo da je značajno, ali opet s druge strane ako znamo da su SAD priznale nezavisnost Kosova i da su jedni od najvećih promotera nezavisnosti Kosova, jasno vam je u kako teškoj poziciji se nalazimo i koliko je od nas dijalog sada od presudne važnosti. Mi se sada držimo dijaloga i držimo sporazuma koji smo potpisali u Briselu pre 8 godina kao ključnog dokaza da smo u tom sporazumu i u tom dijalogu bili na strani normalizacije odnosa sa Prištinom, za razliku od Prištine koja sve odbija. Dakle, Kurti je juče došao u Brisel da bi počeo kampanju za lokalne izbore kao što ste vi najavili za 17. oktobar. Jer njemu ne odgovara da je u dijalogu. Njemu ne odgovara da se ispunjavaju odredbe sporazuma koji su potpisani. Zato što u tome treba i Srbi da dobiju ono što zaslužuju. A to su pre svega kolektivna prava da bi na taj način uspeli da sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, između ostalog i od brojnih incidenata o kojima vi govorite. A pre svega incidenata koji se odnose i na crkve i manastire, koji su nam ugroženi. Pomenuli ste Visoke Dečane. Visoki Dečani su jedan od najugroženijih manastira svetske kulturne baštine u svetu. I od 2006. godine sa razlogom se nalaze na listi ugrožene svetske kulturne baštine. I inače, manastir Visoki Dečani su i jedini manastir koji je i dalje pod zaštitom KFOR-a. I ono što smo 100 puta rekli, sutra kada bi KFOR otišao, Dečani bi bili sravnjeni sa zemljom. Znači, to je važno dobro da razumeju oni koji vode računa o bezbednosti na prostoru Kosova i Metohije, a tu pre svega mislim na KFOR, koji je to odgovoran da čini po rezoluciji 1244. Dakle, za poslednjih 20 godina Visoki Dečani su 4 puta granatirani. Reč je o biseru svetske kulturne baštine, srednjovjekovnom spomeniku, dakle, srpske kulturne baštine, koju Aljbin Kurti i Albanci žele da predstave kao nekakvo kosovsko naslođe, pa neće im to poći za rukom. I juče kada je Kurti izjavio, kad se vratio iz Brisela, da ne žele da razgovaraju o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i o statusu Srpske pravoslavne crkve i crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji, da je to pitanje za njih zatvoreno, neće moći to baš tako. Kako je on rekao? Oni incidente doživljavaju tako što smatraju da incident kada episkop Teodosije služi liturgiju u crkvi u Prištini,
i to prvoj liturgiji koja je održana tamo posle 23 godine. Molitva, slavski kolač, liturgija, za njih su incidenti. A nisu incidenti i provokacije to što svaki dan napadaju srpski narod, iskrnave naše hramove i grobove. Da li vi, gospodine Petković, imate problem prilikom odlaska u Kosovsku Mitrovicu? Da vam kažem, ja svaki put kada treba da idem na prostor Kosova i Metohije, po sporazumu o zvaničnim posetama šaljem najavu. Dakle, meni ne treba nikakvo odobrenje od Prištine, da se razumemo. Dakle, šalje se najava da bi se obezbedila ruta mog kretanja na prostoru Kosova i Metohije. Naravno, kao i sve ostalo, Priština je više puta kršila taj sporazum i krši ga. Ne samo u mom slučaju, nego u slučaju i drugih ministara. Vidimo čak i u slučaju profesorke Darije Kisić-Tepavčević, koja je u privatnom svojstvu, ne čak i u svojstvu ministra, trebala da ide na prostor Kosova i Metohije, da tamo drži nastavu, odnosno da drži ispit, jer tamo žena radi. Dakle, oni onemogućavaju profesorki Kisić i da obavlja svoj posao. Znači, šta vam to sve govori? Sve vam govori da postoji velika nervoza u Prištini, da njoj ne odgovara nikako što je država Srbija jaka i svakog dana sve jača, što je prisutna i svakim danom sve prisutnija na prostoru Kosova i Metohije, što puno ulažemo za prostor Kosova i Metohije i što po prvi put posle 20 i 30 godina, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, imamo takve projekte sa kojima smo ponosni, da ponosniji ne možemo biti, pogotovo naši ljudi na Kosovu i Metohiji. Rekonstrukcija novog kliničkog bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, nova bolnica u Gračanici, novi vrtići, novi putevi. Da vam ne govorim da gradimo novih 15 zgrada samo u ovoj godini. 10 smo završili u prethodnoj godini. Završavamo veliki projekat Sunčane doline, povratničkog naselja, koje će biti najmodernije u ovom delu Evrope. I mnogo takvih drugih projekata. Finansijski paket pomoći, gde smo Srbima sada davali po 100 evra i 200 evra za sve nezaposlene, zaposlene penzionere i decu. I još više ćemo ulagati i davati. Ali preduslov za sve to i na kraju krajeva da bi imali novca u budžetu jeste da imamo mir i stabilnost. Ono što svi sada očekuju, a vi ćete mi prokomentarisati šta vi očekujete s obzirom da ste juče prisustvovali, videli ste kako je to sve funkcionisalo, jeste nova, da kažem, runda razgovora u julu. Šta je? Hoće li biti nekih rezultata? Možemo li ičemu da se nadamo ako uzmemo u obzir jučerašnje izjave Aljbina Kurtija? Da vam kažem, mi smo apsolutno posvećeni dijalogu. I za nas je dijalog od presudne važnosti za normalizaciju odnosa, kao što sam rekao na samom početku. To smo ponavljali i svih ovih godina, jer nam je stalo da dođe do ispunjenja svih sporazuma koji su potpisani. Implementacija svih sporazuma je preduslov da bi mogli da nastavimo dalje. A ne sad kako govori Viola Fronkamon ili neko drugi od evropskih zvaničnica, ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Pa kako je to moguće? Ništa nije dogovoreno. A šta su ovi svi sporazumi gde je svoj potpis stavljala i Evropska unija? O čemu se tu radi? Zašto smo mi svih ovih godina i pregovarali u Briselu ako ništa nije dogovoreno? A zašto smo mi ispunjavali naš deo obaveza ako ništa nije dogovoreno? Naravno da je dogovoreno. I naravno ono što je dogovoreno mora da bude ispunjeno. Jer smo mi ozbiljna strana i ozbiljno smo pristupili dijalogu i očekujemo rezultate u tomu. Kad će biti nastavak dijaloga, saznaćemo tačno kada nas budu pozvali domaćini koji, dakle, vode ovaj dijalog, koji su posrednici u dijalogu, a to je Evropska unija i gospodin Lajčak. Očekujemo da to bude krajem jula i to na visokom nivou, među vremenu kako je najavljeno, i na tehničkom nivou trebalo bi da se obave određene konsultacije i razgovori o temama i uopšte pravcu daljeg kretanja dijaloga. Mi smo spremni. Dakle, i juče smo bili spremni i sa predlozima, i sa dokumentacijom, i sa svim onim što je neophodno da bi mogli da razgovaramo. Ali kad na to imate uvrede Aljbina Kurtija, kad na to imate poziv da Beograd prizna Kosovo i zato je valjda došao da bude u Briselu, predsjednik mu je odgovorio da nikada nećemo priznati Kosovo. I nakon toga kreće erupcija potpunog nezadovoljstva Aljbina Kurtija, ali kao što sam rekao na početku, dobio je zasluženu lekciju i nadam se da je iz te lekcije i tekako naučio. Jer očigledno niko pre predsjednika Aleksandra Vučića mu nije održao takvu lekciju da jednostavno tu vrstu samoobmane koju on ima smanji, jer očigledno njegovo ponašanje i taj kompleks više vrednosti Aljbina Kurtija je naduvao taj njegov balon do tačke pucanja. I zbog toga se mi, kad kažemo plašimo za bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji,
jer u takvim situacijama vi ne znate šta možete da očekujete od jednog takvog čoveka. I koje nove provokacije. Za kraj, molim vas samo kratko, pošto smo proveli vreme. Negde ste mi delimično odgovorili šta stoji iza raspisivanja lokalnih izbora koji će se održati 17. oktobra, ali šta je značilo smenjivanje predsjednice Centralne izborne komisije pre raspisivanja izbora? Može li da se dogodi prevara? Da kažem, to su njihove unutrašnje stvari, ja u to neću da ulazim. Mene interesuje naš narod na Kosovu i Metohiji, nas interesuje dijalog, nas interesuju sporazumi, ali bez obzira na sve ovo, hoću još jednom da kažem, predsjednik Aleksandar Vučić se hrabro i odlučno borio u Briselu za dijalog, za budućnost na Kosovu i Metohiji, ali za interese srpskog naroda i države Srbije. To je važno da se razume. I da bez obzira na situaciju sada i ako hoćete, pogoršanje odnosa između Beograda i Prištine, za šta Beograd apsolutno nije odgovoran, mi stojimo uz naš narod, odlučni da ga branimo više nego ikad i kroz finansijski paket pomoći, i kroz naše prisustvo na Kosovu i Metohiji, i kroz dijalog, i kroz diplomatsku borbu. Sve je to važno da naši ljudi razumeju da smo uz njega i da ćemo se boriti u narednom periodu. Naravno, očekuju nas i sastanak sa predstavnicima srpskog naroda sa Kosova i Metohije, da zajedno sa njima i predsjednikom Aleksandrom Vučićem još jednom utvrdimo i prioritete i sve ono što ćemo činiti u narednom periodu. Svakako tu se približava i sednica parlamenta gde će predsjednik Aleksandar Vučić izneti izveštaj i podneti izveštaj poslanicima o dijalogu i radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Tako da su sve to stvari koje nas čekaju u narednom periodu. Ono što hoću još jednom da kažem, to je da sve vreme vodimo računa o miru, stabilnosti, jer je to suština da bi mogli da nastavimo dalje i da bi uopšte mogli da budemo posvećeni dijalogu.